Batur. Atau ini Pak Nur, Batur Nur tadi dah ujung aja Pak. Itu kepala ya Bang, itu kepala ya Bang. Mana kaki dulu, kaki. Itu kepala ya Bang. Selesai di rumah duka guys. Ngaruh bang nih. Dia masih ada minyak. Apa solo mana? Dia masih ada minyak solo mana? Dia masih ada Kenapa? Sok. Inilah ini udah ngaruh ini di atas tuan ngaruh nih si singgul. Coba remote dong. Oh, baik, nah. Balong garamu jo. Balong garamu jo. Haruar. Sudah masuk.
kon, siapa sudah ngerokok Yang maju itu lah. Aku maning kuda ni. Jadi dapat seorang udah banyak. Dapat di mana dapat seorang? Dapat langit kita. Nah, datang dia. Tambah seorang Jo. Jadi tabaho sama tania. Tabaho mo. Yang kapatinan mo doon ng ina. Masa mo doon magtamiyak kita. Walang kapang kita nono masahat na kita. Ate, amalay. Tapasala ruwat martaniang manita. Di bata ama namin na maringan at ibanuagidjang Mauliate, puji-pujian do, totong disebah nami ke Rabbah malukuhan, dikikion nang pe tongtong di bagasan untuk miruahan ya palagi dikion. Ala tongtong wali Tuhan diramoti ho di lungan ho di perdalanan. Yan akon nabi di son. Yung soni ng keluarga bu ito hasto nga nanon. Di bagasan haipason na siya ko. Ali Tuhan di bata amanami di tataporo kami di son di perpunguan nami ima yung jumolo dialak mo siya nga ibagatuan ulit Tuhan sa halak na poso ala ni i macay lumun bocharo hanami ulit Tuhan mangido mahami ko Rabbah ulit Tuhan o matungtong na mga puli ro hanami sa luhut na terlumubi mga keluarga di son le Tuhan keluarga ning bulan napos nurahami di ho le Tuhan di na masaon parbinotuan mo do jala saka mo do na masaon le Tuhan ala ni imang iduhami to ho matungtong na mga puli rohani salhut keluarga le Tuhan na tinadikon niya nakon nanyon asang hit julon nyare le Tuhan tumibu tarapul rohan ang pikiran na sida asabur ka na sida le Tuhan majalo pasu-pasu nalaw tong rupe lehonom mo titong-atongan ni keluarga mo nang tuwa ka marsugod pe le Tuhan sakap ni keluarga dinalaw patupahon akan nahobar tuulaw habatakon nami o matungtong na madungjongi dala ho matungtong na miyan girohan nami sa lugar le Tuhan asa tungtong boy bulaw kami le Tuhan at sakap ni rohanami, rencana nami sa ito na pataruhan yan akon namiyon na Tuhan tuwinganan parsatok kinani at itong napasluruhan nami lehonom murihami gugu lehonom murihami sa luk na bisuk ale Tuhan asa margugo jal marbisuk kami di na mangulahon akka na hubat tulo ni roham at ang sabi ho madaging nagtudi nami sa luk ale Tuhan di Boronginon jaro matang yang nami na husabaw kami huwan mga sahon gor ni anak mo Tuhan Jesus Kristus martania kami tuho. Amen. Panglaluran
Kaya lang ato to pagduli mo maulian ito. Bilang mo. Ala, kaya din ito ako ba? Ay kaniyang ipagwawati na namin dyan. Ibuka ko ito pang panihita. Ang yari matungkol kami ito po natin pagiging. At kami ito po tapa. Nga na pala din namin yung natin pagkakami ko. Balik-bali, untuk maulian kami sa mga pagduli na dyan yung lulo namin. Na mabuwag bakit ang dinamyon, abang namyon sa ating ano. Kuat sama berdoa kita taluna ibu kata dami ko hulun katuan dan terbang kami masalahnya minat daripada mabena mulai kuat ka ati sebab jalan arah orang katuan itu bukan hamuna kami iba ya kana masal berada kami ya kami pun aku mulai Jadi malah mak dia mahasutun namin. Mengapa kita menggunakan kata-kata muna di Dr. Mersu. Hirajang piga mamarsubot mulayot acara. Asa di boto hamis siang kuliah. Kami dua pengurusan dirinya menolak. Buina pengiduan anak-anak Tuhan dengan kalian jamangon bahasa borak jaga tebu. Aro, ada berbui jam 10 mau pesat kami kau mula asal dari mampu dengan. Jabe makna. Mungkin na eh ako marunong diskusi mo diyan tapi sa liman kami. Tujuh lima berarti. Yang isi bola mana itu? 75 berapa? Makanya dok 75 berarti. Kayak na ngara di sini.
Si Maro ada bos. Single tuh. Oh ya. Oke. Terus apa? Orang belajar dulu. Rumah kerja ke bulan. Malah pernah itu kita. Wah, namun pas udah pulang. Tapi baru buat juga. Oh, baru lah. Akan di luar, puluh maju di luar lagi. Oke, mantap. Iya. Sorry lang. Sorry lang. Ya. Ako luwag tulong natin. Manalo mo palumo sa tubo. Ako luwag tulong. Jadi sobat mo, sobat mo bugiraw. Kalau jadi bilang ini apa paling ganteng-ganteng dari semua kan ini dia. Kalau tetangga aku, kamu terus. Australia, Apa nama live-nya? hah? Live. Dari yang tobekan perleng selai. Lagi live tuh kan. Oh. Oh. Ya kan.
Kenapa kau nggak ngomong apa-apa nih? Asal kamu mah dia Maria keluar dari Barcelona, dia Akbar. Sudah dua-dua di hutan para patron. Inawan pos mawat. Pasatan lima Tuhan kita para sudah coba lagi. Baru nasa puro. Ala. Giti. Ala makay ka. Ano lang. Masya. Yo natuto ng kanal, yo kamulan ng liya, harap sa manami, among do man na rin doon, at ako ng ganun doon, di pa yo, pinanganak ka rin na. Dia dalam maksimum, orang kasatuan kamulan ng liya, do natuto ng huta, do raga ng ulang namin, manulang do silay, ako na pula do guys, mula sa katang to na. Jadi sinasusun untangan saya muat sudah dicari juga perkoran yang binanya cuma bobos sekali pun aku termalati tak mau kamu sinasusun untangan Nanti kawanku siara lagi deh ketemu mama bapak deh.
Kemarin bulan 10 itu kita jumpa deh. Tengah malam lagi kita duduk di Alfamidi. Sekarang kalau pulang kenapa nggak ada kawanku lagi. Berapa aku? Kok di mana bentang hindang mulu sinian. Kok sinian lo bentang ya. Ini sampai situ aku habis itu. Tolong itu kontroversikan itu. Pukul saya beda semua. Tahu saya itu. Oh, iya. Ada punya yang boleh. Lo kok biasa non? Kamu semua. Agak apa puji kamu? Sakit sasarmu sih. Sakit. Lu sakit kau. Sakit. Ya wah. Kau nak cari Syrian baik. Taruh boy. Jadi situ lingkungan lah. Nah, sekolah Kirsibul. Sekolah Kirsibul. Namun di hutan namion itu sahatunan juga gayau. Mawar tua. Oh, itu pas orang udah pikir. Ulang juga ini mu. Sobote. Ipe sahat nih. Ini lain lagi. Ini. Ilaka aku memakai nainang garajim. Ini. Inilah. Ini. Iya, Allah. Lagi telepon aku jam 2, jam 3. Kau tanya lagi udah tidur, baru kau telepon aku, kau belum. Sekarang nggak ada lagi deh.
Jangan sibuk dulu. Sorry. Oke ya. Ibu satu. Ibu nggak murah saya. Turun ada kan, memang ibu. Turun apa peran? Peran. Lagu nomor 3. Dok kuat lah. Wala ya, master bukan deh. Untuk si Panden. Oh, Nomor 3. opa ibu, opa. Ama tolu 5 tolu mabain. Opak tolu, Tolu 5 tolu. tolu 5 tolu. Oh. Tolu 5 tolu. Ayo masuk ke lah. Oke? Di sebelah sana. Baru nomor 3 bisa. Ora mak 806. 806. Halo. 806. HP masa di merokok, HP masa apa tuh siapa? Lang HKBP ya, Katolik daw. Nama sa salatu si. Opa siya ma yola. Opa siya. Opa siya. Opa siya. Salatu silami.
orang keluarmu menerai mati bersedia. Andika, balau ida ora Andika, terpuas doa mengira babami. Pasal sila orang besok apa di babami. Orang nak kena kata benar besok pulio bapak naroi. Nah, dua hari dah kita